seniɗo honɗuɗo yettede tori yo juuɗo enelaɗo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o mo onori e meɗen saabu yurmen yo juule sahaba ɓen fof o juula e dendanalngal jokkuɓe diina kaɓe jokkuno kan yo Allah jokki en kan diina tabintinna en e hoore makka ƴettiten kadi e nder makka allahumma amin wallifiɗo ɗo yo allahu yurmige yurminamo ma yo Allah reenu mo tawi mo wuuri aynamo dandamo fewnamo o wi ɗo manhaju al amali fil kitabi laawol golle ɗen ka deftere ɗo méthode no o golliri noon deftere nden mana ko honno nde deftere walli fora ko laawol on ngol o rewi o wi yatalakhasu manhaju al amali fi hada al kitabi fi ma yali o wi no raɓɓinɗinne no suɓe no ñogge laawol nde deftere ɗo ka rewa nde wallifa ɗon e ko arata ɗo ko wano arita ɗo noon awalan ara noon ɗum taqsimu almawduati ila kutubin ra'isatin wa kullu kitabin yanqasimu ila abwabin o wi ara noon ɗum taw toɓɓere ma toɓɓe nde deftere no sendita waɗa dambuɗe janɗuɗe kutub ne kitab dambugal janal ɓe inne ngal alkitab o wi kala noon ngal dambugal janal ɗon haray ngal ɗon kadi no fecciti no waɗi dambukoy wa kullu babin dambukun kala eɗen dambude ɗon tahtahu no ley muɗum masailu masalaji no toon masalaji wonɗi e nder mum wa dhalika ɗum ɗon ko waɗira taqriban ko ɓattingol faamu on e janngowo on wa tashilan e newingol kadi ala almutali'i fihi wonɗo e yurnade deftere nden wonɗo e ɗaaliyade deftere nden wonɗo e ƴellitade deftere nden tala'a ko yurnagol ثانيا لمنذ الاقتصار على المسائل المهمة التي تدعو إليها الحاجة في كل باب ودفتنا ولي فرانو كدي منذ رب النقول الاقتصار رب النقول على المسائل المهمة مسألة جهم مريدين مسألة مسألة جهم مريدين التي دين تدعو نرد إليها فاد إمجي جنقل إفامة الحاجة حاجة نغتي إمجي في كل باب دمبغا بدمبغا ومسألة جبتهم مدني ولإنه جنتتين وعدم ذكر التفريعات إواسق جنت قل جلد تفريع وقل جلد فرق وسل التفريع وسل تنقل كالو يقول والمسائل التي تقل الحاجة إليها واثق الجنة والمسألة تتوتى حاجة وجن فندي حاجة كيانتا يمجد ولا إنه ترتود ثالثا تمر الاختصار واختيار الألفاظ والعبارات السهلة الواضحة قدر الإمكان الاختصار قرأ بالنبي واختيار الألفاظ يسبق الكنكلي والعبارات فإن نون الوولد وولوريجي مع كنكلي فإن السهلة نويدي الواضحة فين قدر الإمكان فد نواوي نورد معنى كنكلي رقل دي وانا يوتر ولا جوتي دهار o naara kadi konngudi welɗi faamude wonde ko arab o tawa jooni huunde no waawi wowlireede nooneji boyi si tawi ko yimɓe towɓe ganndal wonɗa yewtude yewtira o noone ɗo si ko joltuɓe ganndal yewtira o noone ɗo jogii façon ji nooneji expression jooni noon ko ndaari expression ɓurɗo welde fi on o yewtiri noon رابعا نيبون
الاقتصار على الأدلة المعتمدة في كل مسألة قرأ بندين نقول الدليل جتو جنادي مندين مسألة بمسألة نوايتا مسألة نجوغي دليل جبوي قد ديغو أرى دي لولا ما دي سلا فوتي تا قد ديغو نسل لكين no o ndaara be rusel din tun wadda din non tun tawata dido ko be dido jante dido dalji jante si andugol nyaawore den e der mas'ala sadis khamisan jawabun dum al-iktisaru ala al-qawl ar-rajih alladhi yad'amuhu ad-dalil fi al-masail al-mukhtalaf fiha woko raɓɓinɗinagol e konngol jiccingol ngol konngol ngol tawata dalil no sembiningol e nder ɗin masalaji ɗi luutondirade e mum si masala on no yeddodira konngudi buyno e makko on o raɓɓinɗinoto e konngol jiccingol ngol tawata dalil on ko ɗon ɓuri sembirde duna allujui ila dhicri l arai wal aqwali wal khilafi fi l masala ko alda e naatugol e jantagol pehe e konngudi e yeddondire karama ko ɓen e nder masala o on tawa joni e nder masala goto konngudi joyi no nder ton kanko noon o ndaara ɗiɗo konngudi ko konngol hongol ɓuri marde dalil jogiiɗo doole o ƴetta ngol ɗo konngol tun o adna ngol dalil o tetto ko lutti ko sadisan jeega ɓum ɗum hasbul ayati l qur'aniyati wa tawthiguha ko nattugol ayaji alqur'ana ɗen ka corteji majje janto cortewol ngol o aya ɗo ko aya o wonɗo numéro tel e nder cortewol kaariwol wa dhalika ɗum ɗum bi dhicri ismi surati ɗum ko jantagol inde cortewol ngol wa raqmil ayati e numéro aya on ma e tongande aya on bi jiwari kulli ayatin e takko aya be waradat aya jolɗo fil kitabe e nder nde deftere ɗo kala aya mo addi ka nder ga dallinorgol ka aya o lanni ɗon o jantoto ɗon o aya ko cortol hongol o jeeya ko numéro hombo o aya jogi e nder cortowol ngol ɗon noon ko fi yo welan fi yiltatagol ngo si tawi ayni a sikkitike o aya ɗo ene est ce que o falja o aya hara yiltagol ka alqur'ana anda ka aya on wonɗo mettanama fi ko waɗi andi cortowol ngol ko hongol ɗo andi kadi aya on ko aya jelabo saabi an jeɗɗa ɓum ɗum tahriju al ahadithi annabawiyati ko yaltingol hadisaji annabijo ɗin yaltingol ɗi hono ɗi yaltinirte bi aswiha ko askintingol ɗi ila masadiri sunnati e lasliji sunna almutamadati tuuginaɗi ɗin ko jantago wonde oɗo hadith ono e deftere kaarire asu on ko wiigol no nokku kaari waggo référence on jantago référence on o hadith ɗo no ka sahih bukhari dambugal kaariwal masala hadith on numéro muɗum ko tel o wi fa in kana alhadithu fi sahihain si tawi on hadith noon no ka defte sellude ɗiɗi aw ahadihima ma hadith on no goɗɗo e majje naare ɗi noon o wi iktafayna min yondinori bidhalika ɗum ɗon tun minna muttafaqu alay si tawi hadith on no ka sahih bukhari no ka sahih muslim himo kadi ka masalan ka sunan abi daoud sunan tirmidhi nasai musnad imam ahmad janta ko welutu ɓena tun o yondira wonde mo ka sahih bukhari ka sahih muslim ma su ka sahih muslim tun o woni hande kadi ko ɗon tun ko janta ko haysi mo e defte goɗɗe goo wa in lam yakun fi wahidin minhuma si tawi ɗon hadis on ala hay goto e ɗeɗo ɗiɗi naka sahih bukhari naka sahih muslim kharrajnahu min yaltine hadis on min dawawini sunnati ka defte sunna dawawin ko jam'u diwan diwan ko ka hunde winda ka sunna o winda ɗon ka defte ka sunna o winda ɗon almashhurati lollude andade ɗen muqaddimina
komin ardimɓe noon e hoore hara komin ardimɓe komin waɗirɓe yeeso assunan al arbaata sunnaji ɗi nayi ala gayriha e ko wona ɗin ɗon sunnaji ɗi nayi ko sunan abi daoud sunanu tirmidi sunan ibnu annasai sunan ibnu maja o wi ko ɗeɗo taw min attorta jantade si tawi hadis on no masalan no ko sahih ibnu khuzayma sahih ibnu hibban sunan albayhaqi masalan musannaf abdirazak musannaf ibnu abi shayba e de goɗɗe goo e goɗɗe goo kande woni ka hadis on woni noon taw e ɗi sunnaji ɗa nayi ko ɗin ɗon ɗon atte taw o janto awa himo ka sunanu kaarijo watta noon kadi defte luttuɗe ɗen ma alhukmi ala gayri ahadithi alsahihain wonde kadi noon e ñaawugol wondude e ñaawugol hadisaji ɗi alaade ka sahihayni ɗin tawan si ari ka sahihain ma goɗɗo e majji hato ñinaɗa ñaawa aɗa fo andi hadis muttafaqu alayh a wiya sahih innahu sahihun la tahsilul hasil koko waɗi wonɗa e wiide a waɗay si hunde waɗi ala ko wiya kadi be waɗande sa wi yoni ka wiya muttafaqun ala sihhatihi no fotta e hadis on imam boukhari imam muslim no yaltinimo ma rawahu lboukhari fi sahihi liyani rawahu muslimu fi sahihi gasi amma sina eɗeɗo ɗiɗi ayi rawahu abu daoud wannasai wabnu maja masalan ɗo ɓe adda est ce que mo selli ɓayno woodi hadisaji wonɗi e ɗen ɗon ɗi sella o wiɗon min ñaaway hadise on wa bayani darajatiha e min ɓangina kadi daraja hadisa on wa dhalika ɗum ɗon min kalami aimati sha'ni fi dhalik wona immorde amen mi wolta de ko min eggay konnguɗi almamiɓe on fiyake ɗon fiyake hombo fiyake hadith ilmul hadith ɓen anduɓe ɗon fali kulli fannin rijaluhu fannu be fannu no mari worɓe mum ɓen almutagaddimina minhum walmuasirina ɓen karmakoɓe on fiyake ɗon attinoɓe ɓen ba fewdiɓe wuurida ɓen kadi wano cheikhul albani masalan no wawide hadis on himo selli fi honɗum imamu tirmidi sellinimo ma ibnu khuzayma ma ibnu abdilbar ma imamu nawawi ma e wuuruɓe ɓen fewno ɗo ina sahahu cheikhul albani ɓenne ko min muasirin ay so wuura fewno ɗo kono ko wasru ɗo wuuri sahahu cheikhul albani sahahu cheikh mouhamad bun salih ibnu uthaymin sahahu ibnu baz wano noon thamina jeetata ɗum ɗum kaɓan ko ɗum sa addi hadith sa dallinori hadith a addi hadith dalil ɗo ɗaɓɓira ɗon piiji ɗiɗi a ɗaɓɓindira taw tabintinnugol hadis on est ce que mo selli no gasa o hadis mo adduɗa ɗo yiɗa cati e muɗum ɗa dallinora ko lowɗo sinnamala daif da'afahu ibnu daqiqil id masalan a andi ko jogiɗa konko mera ko fuyndu faliɗa ɗon go ɗimmum ɗum en tawi mo selli wajhul istidlal ene o hadith ka adduɗamo ɗo hihi ko ɗo o hani addede himo tindina ko faalɗa ɗo yo tindi ka ko flèche sapporɗo bambe to wonɗa e dallinogo yaagol kabele hi flèche no woodi seede ko to hino flèche no woodi ndaari moƴƴi o flèche ko on to sappori jaa ko bambe to sappori wona kabele ko ɗum wiyete wajhul istidlal no woodi buy mawɓe yoɓe hadis qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam هكذا كذا أنا عندي حديث صحيح في ذلك نعم اذكره
ويذكر الحديث وهو الحديث صحيح لكن الحديث لا يدل على ما تريده لا يساعدك إذن قد ودي وي حديث بمو أدي تاو أتابنتين ودي حديث هم مسلي هون أتابنتين نيرتادون وناوي يقول الحديث صحيح ko karamo ko be hadith be ngene hadith no selli ma o sella anko ya eggo ko ngudi be hadith no selli sedemu kaarijo karamo ko jo kaarijo e deftere kaarire mo ini hadith no selli aborti boggol hore ma طيب وثامنا يرتبون شرح الكلمات والمصطلحات الغريبة ko sharhugol laɓɓina konnguɗi tuŋarankoji ɗin e fottagol jigoo tawa no metti andude bi mana mustalahat mustalah ko code no famoto non code simo arali lagina ɗo ha hande o wari o cippike ɗo o yahi ka principal ɗo o yi goɗɗo waɗa ni hani taxi tum waɗa ni o yakati goɗɗo no waɗa ni ɓe ko feeto ɓe ni kono nangi ɓe kamɓe kodde ɓe anndi joni kanko waɗɗo ni on an kanko e sofere jogi ɓe famude ko mustala non si waɗama ni haray on ti ko fokkitiri masalan ko madina si waɗirama ni ko en ville si waɗama ni ko autoroute masalan ko ɗum wiyete mustala no famura mustala menen yani feno ko min jangata ka jamia ɓe yoɓay mi wonto mu kafa yani ɓe okkoray l'école ɓe ɓen okkoray ɓano $200 par mois joni noon ɓe si yalti lewno sima yewti kadi yoɓete ɓe waɗay ɓe affiche ay ɓe winda ɗon ɓe warni kollum ɓe sappina mu kafa at mi wotene kollungu sappike ene kollungu sappike o andi ɗum sina menen on ene kollungu sappike ko mustala bimana nazalat il mukafaat aw nazala ilanu anil mukafaat yani ɓe waɗi ɓe publie wonde haɗay joddiji ɗin ari joni mo ɓe no wawi yahude naɓa carte ma henduɗa mawɗi ma ɗi lanɗo on ton roi on min wonno isla hakkude men tumenne ko fa toɓɓuɗo malik fahad men ko fa toɓɓuɗo e fa toɓɓuɗo de ɓe maaki hunde kaare mana ko luwete mustala kala jama kala yimɓe ɓe jogii konnguɗe ɗi ɓe faami hakkude kamɓe tum ɓeyna ɗuman ɗumantinnike no way ɗuman ɗumantinnike o anndi ɗo ko mustala hakkude maɓɓe kamɓe ɗe ɗo anndi ɗum ma kamɓe on ɗuma ɗon jooni karama ko ɓen iɓe jogii ni defte figuɗe no heewi mustalahat e hadise o joni ka figul maliki si ɓeyin ni almutagaddimuna attinoɓe ɓen wonɓe ko annabi nuhu en annabi huudu en la ɓe jogiiɓe ɓe wiyata ɓeeɗo almutagaddimun donc taalibaɓe imam malik e taalibaɓe ɓen ɗon ɓen hono abdoullah ibnu wahab abdourahmane ibnu qasim ashab abdoulmalik ibnu majishun sifa wano ɓen mutagaddimun si ɓeni almouhammadan wa bihi wa ilayhi dhaba almouhammadani mouhammadou ɓen ɗiɗo ko ɗon yaari sifa wano noon ko wiyete mustala o andi e defte goo ɓeyni rawahu nun rawahu na si a yeytaka ko ɗum firi a janginago rawahu na ko fillimo ko na ko hon boni na nasai rawahu ha hon woni ha imam ahmad ko ɗum wiyete mustalahat o wi si o ari ɗin konnguɗi o firay ɗi o inna awa si a yii ɗum ɗo ko ɗum ɗo firi sina ɗum sa andali mustalaha deftere e jangede ha gayna ronka andude puisque hara goɗɗum arde ɓene ko ɗumantinnike ɓe feƴƴa
donc kamɓe ton andi ko no ɗumantinni an a wata andude o wi ɗum kadi o firani o laɓɓina pos o wi algaribati ko tugarankoji ɗin mettuɗi andu ɗin allati ɗin tahtaju tawi ɗi hato jini ila bayani faade e ɓangingol wa idah e feññingol wallati ɗin taridu hiɗi jola hiɗi aroya athna at-tafsil e nder fense on wa sharhi e sharhugol ngol wa dhalika ɗum ɗon min waɗirta ɗum fil hashiyati ko ka sera ley hashiya ko ɓaawa hoggo waɗa ciifol ha gayna wattoya ɗum ɗon ley waɗa ragum ina numéro en waɗoya leyga awa ngol ɗo konngol ko ningol firirte ko ɗum ɗo fandaygol konngol ɗo no wi hashiya no wi hamish o wi amma mustalahatu albahthi arraisa amma konguɗi yondirɗe ɗaɓɓutugol ngol ɗo bahth on ɗo hooreji ɗin fa tushrahu fi sulbil kitabi ɗin ɗon koɗi sharhete koka nder deftere net dow ga fi bidayati kulli babin ɗum ɗon ko fuɗɗode dambugal kala wa masalatin ma masala joni mustalahatul bahth raisa so inni joni at-tahara laaɓal ɗo o firana en ko noon laaɓal so ari az-zakatu zakka andigol ko honɗum zakka konngol az-zakatu ka haala arab ko honno ɗum firata ka fiqhu ko honno ɗum firata ɗum ɗon ko ka nder deftere ga o wattana ka hamishi ley tasian jeenaya ɓum ɗum al-istifadatu min ba'di al-kutubi al-mu'asirati fi al-fiqhi ko naftorgol o wi naftori e deftere wallifagol deftere ɗo naftorgol yoga e defte wuuridade fewndo ɗo wallifade e o zamanu men ɗo telen ka bangal fiqhu men ƴetti ƴoogi e majje wa ahammuha ko ɓuri himmude e ɗen ɗe ɓen ƴetti e muɗum ko ɗeɗo الشرح الممتع لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع على الزاد المستغني لدفتر الزاد المستغني إذا مري شرح جبوس من أوفر شروحه شرح مو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين شرحه ويم الشرح الممتع على زاد المستغني الشيخ محمد المختار الشنقيطي كان ودي شرح لا بعد كده كونو كان كو ينيرالي وانا الشيخ عثيمين ينيرينو الشيخ عثيمين او ويندنا جاندوبه ويندنا فاندوبه او اني او ادي مثال جي hay fuddotoro talibujo wondo ka ibtidaiya o wawa famude o wi men naftari den no o wi wal mulakhas الفقهي عند دفتر الملخص الفقهي لتعطيكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونكوالفين عندنا وذلك نندو بالإضافة واتدقل كدي إلى المصادر الأمهات فادئ دفتر يوغير بولي نيني جدين في المذاهب الأربعة كلاوي ديني وغيرها دفتر قد نيني راجع harana e laawi nayi ɗin ɗe jeeya ɗen laawi ɗi nayi ko laawol abou hanifa ngol e laawol malik ngol e laawol shafai e laawol ahmad ko no defte goɗɗe goo wallifaade harana ɗin ɗo madahibuji jeeya woyi ɓe naftoriɗen no kadi wattudude e ɗe ɗo ashiran sappa ɓum ɗum التنبيه على بعض الأمور التي يقع فيها كثير من الناس مما يخالف الكتاب والسنة الصحيحة وبيكو أندين تنقول التنبيه كو أندين تنقول فيندنا يوغا إبيجي لتاوتا يمبي بوس نو يعني إمودو يمبي بوي نو ود تاوانون دون نو لندي دفترن نو لندي سنة سلو وبيان الصواب والحق في ذلك إبانجي نقول كو هاورو نديركم ekoni gonga kon e ɗum ɗo wa dhalika ɗum ɗon fi lmawatin allati ra'ayna anna alhajata tad'u fiha ila dhalik o ɗum ɗon ko e nokkuji
ɗime yii wonde haaju on no yani no noddi yo andintinne so aro e masalaji goɗi tawata yimɓe buyno faljude e majji o anna en ha awa o masala ɗo noon woɓɓe goo no yaari ni ɗum ɗon ko faljere ko woni gon kanko ɗum ɗo haadi achar sappo e goo on ɗum sakkiti وضعنا فهارس تفصيلية لموضوعات الكتاب ومسائله في نهاية الكتاب ويمن ولنو يمن ودوي فهارس يلتورد ريفرنس فنس نادي détaillade bien détaillé wonande toɓɓe deftere nden e masalaji deftere nden ko min waɗi ɗum ɗon kaka lannode deftere min waɗay toon dambugal fi laaɓal ɗum ko e page nokku kaari woni fi salligi ko e page nokku kaari woni fi tamamuye ko page nokku kaari woni fi julde e noddinandu ko ɗerol sengo ɗerol kaariwol fi hajju ko no détailla kala toɓɓere no waɗana e ko honto a yilta ɗon tun ɗaɓɓita yiltoya yiya tongode nden fontaka tongode nden wonɗon tawa hiyi ko ɗum ɗo tigi ko ɗon woni wa dhalika ɗum ɗum min waɗiri ɗum tashilan ko ka newingol ala al muraji wonɗo e yiltitade nde deftere wal mutali fihi e wonɗo e yurnade deftere nden fi yo andu kala toɓɓere nde o faala yiitude hara mettanamo fi yiitugol ngol no waɗna référence on kalannode deftere attamhid ndaɗɗande ndaɗɗugol ma tekkere nden ma heɓulgol ngol yastamilu ala niqati taliya nde ndaɗɗande ɗo hinde mofti ɗe toɓɓe arayɗe ɗo ara noon ɗum taarifu lfiqi lugatan wa silahan andingol ɗen ko honɗum wiyete fiqhu ka haala arab e ka ɗengal karama koɓɓen masadiruhu ko honto fiqhu iwi masdar e honto bindere mum nden woni mawdu'uhu ko honɗum woni toɓɓere mum nden samaratuhu ko honɗum woni dinɗe mum ɗen fadluhu ko honɗum woni ɓural fiqhu on ɓe mana ɗum ɗo ko ɗum ɗo faala udditirande en deftere nde ma daɗɗirde ɓay ko fiqhu fi fiqhu wona wowlede ko honɗum woni fiqhu ka haala arab ko honɗum woni fiqhu ka karama koɓɓen ene fiqhu defte mum ɗen fiqhu ko fi honɗum yewtata aha si a jangi fiqhu ko nafoore honɗum heɓata fiqhu ngal gandal ɗon si eɓɓinirama e gande goɗɗe goo haray no mari ɓural ka mara ɓural ɗum ɗon o woni udditirde nde deftere ɗo o wi ma'na alfiqhi lugatan wa silahan ma'na ma ɗum firo fiqhu on ka haala e ka fottangol alfiqhu fi lugati ko wiyete fiqhu kon o madda fa ɓu ha ɗon ɗo ka haala arab ko ɗum firi alfaham ko faamugol so innama alfiqhu manahu alfaham ko faamugol wa minhu qawlullahi taala ko e ɗum ɗon woni konngol allah ngol ko tindinta an qawmi shu'aybin imo fillo fi yimɓe shu'aybu ko ɓe jaabino shu'aybu kon ɓe inni ma nafqahu kathiran mimma taqul ma nafqahu kathira ya shu'aybu ma nafqahu kathira mimma taqul min ala e faamude ko heewi konko wonɗa wolde ko min ala e famandema shu'aybu min famanalima ko wonɗa yewtude ɗo ko fof ko joro jara min famali fof wallahi on faami on fenay on jaɓali ka andi goɗɗo wiya wonde mi famali ko wiɗa ko gara o faami kono wona d' accord kono ɗo shahide on
ko ɓen ma nafdahu faguha ma fagiha